we na into the for Ghanaian Times for Chronicle for Daily Guide me say aye na uwie no a na fa yetimi akofa ye mampani ne no wato bo ase akire mu ye nso e de akire tifo body tell ne enko yes ayi akronfo bi bullion vine wo amko wi ase 600,000 Ghana CDC nanso empanyifo atimi abomode atimi achibi 600,000 as a quantity is 6 billion ombu police nsa ni fa ne gumu se kukuru ayi akronfo no I am telling you na ede no mu se ska bi sa ekọ na sakronfo de on the Kwajo ensam ni bi ho aye kan watra sa o se ehwemu o se so den na akronfo no hu se ska bi betwam wo ha sa abrese den ya obi be hu asemu ebu nsagum ebu driver nso nsagum na yase I mefofo it's about time a ho say a police for no etu atenten no cause on say oteka ne mu a esidanim on say omutu no ya na ewa na esi omanim sa na eno no hu ne se nkomo se san na nkomo se pese short guns ne bi side arms no you better because eno we yes oteka ne mu kro betimi yi but AK we are then out train AK e wo pick up front why cry bubble glass ni just wonya comfortable what to the year and winning cries will be to tell exactly it you must have a bone tap when you bounce on an AK-47 I mean abba modern policy then sharp pose for you kroma wo kan obi ntia se ye ne ne mpanyufo ntwetwe komo na wonim say COVID-19 no e bia ko piem wo cells bi ene Daily Guide obokrata no krata fa to so nsia en wo de aba no se coronavirus ye kan e bia ko piem wo cells kwadwo eno ano no akopie mu cells na cells yi producer say for Ghanaian Times we oh yeah me mo nyesa ye kwantem hwe ene adaje o me ne zo mu ni adaje na so aga de opam vize kwadwo David me no na ye show no e ba pontan oga say na okay ma me fa Ghanaian Times ma me bone tetew Ghanaian Times da obokrata no say gamanche foforo pa brand new tier rubber nka so nka ja say de wono no waba wo ba behwe kire say nanan matra konyomo nkran kropomu wono no panyimpa wo betra pakan mu na fei amamre ne amane kwaso bibia wo se etimi man nkran kropon tumpo bia no wo de honsem aba na yeso osofo mensa wetabele wo de sma ba betudwa na sma wo kan nyina da ene se nsore awodo na o manfo ase ai ne emie no ase mie minima asamba kopere mpese me kacha asofo na emie na utie wo fa osofo usu ansa ono osofo agei me too ene abusafo utie o mo entra me mpese me ba be disturb wo mo utie o me yede me time na cha wo me tie o mpa na wo yase kwashe dem wo wu ba ase na na me we very simple me say asofo na say yenko asoro me pa so yakọ if you so na here home send my yesa on say home send no eden so nhye na anye de bia sa say ni pado do mu share man kanyan bisi eti asofo na wo mo pese ekwa asoro no wo mo yen treatment center na won kan ha no oduru ho na odene sato so in the name of Jesus COVID-19 na ko there be wait sana di kwadwo sai yeah wo be wu ayen emfa some 23 na sana yare o in the name of Jesus coronavirus move in the name of Jesus coronavirus now movie men can say Christo need to me or to me ti omo but oma to me ne adwuma ho no mo bra but Jesus yedim ye twa John the Baptist ti say wo ye Christo ni say wo dwen ye adwuma na ai kwadwo ya baba voice osofo usu azaka asembi o se Yesu emra ye be kina amere ne nso ye no wodwane ye nyese ebia wosuro wu na emre ne nso ye sabi wo wu de obi abewu e no nkyere se wo wu ba no akoy na wa wa ya president na na dan kwa akufo ado akasa enran so